Ia e whatalo whatu tato e kalesia i nei tū la, whatalo whatu le kalesia mo wou mwhauna sia si mai suafa o Iesu, whatalo whapitoa atu Samoa i lau mai mo mai i lau whaafonga anga i le nei aso, o le au amataina i tātou se talo. Mātou whafta i tere le atua i lo whatasi a te mātou, tu maua tu pēr lo lava vi inga, nei se i o le whawawau e whawawau lava. Amene, amene. O te whalauria lo pa ia malonga malo tātou tūlai mai, nei tai au. Nā mele toi whamamawha i e sau tauranga pati pati lo watua. Tātou ia mawhaapitaia le lofo le atua le nei tai au fau. Le whaamaoni ma le anga le leo le atua. Le a tātou uso mai, ua oli oli au nei, ua oso mai le la. Father, we praise you. Mafuta lo loto
lo se ve tasio le alo. Hallelujah. Let us worship. Tapua yo lo watua le nei tai au. Mafuta lo loto lo watua le nei tai au. Awao lo saki li mai oia. E la togo e tapua i le nganga ma le whamau. Hallelujah. Hallelujah. None I mātou te whapea tua I le atua, whafstai te le lava I lo whatasi mai a te mātou, tō mau atu pēa lo lava vi inga nei se iau o le whawa vau e whawa vau lava. Amene, amene, whaftai o le atato lala mai lalo, vea fwoi nei avanoa tu I nātu le team o le lato numera. Fama Sala Ida Ye
teimi nei o le upo le atua, tātou whailaunga, teimi nei o le atu inatu sunga asi na pati po le aonga, tā suasi na pati mo le upo le atua, ma le tātou wala au. Ele tual nei tai au. Na mele te tu fata se au aves tātou pati. Tātou whaftai ale alofa malanga le la iole tua. Lana pule whasoa, ia me se foi. O lana whamalolonga, o lana tau singa. E o lona anga le leia i tātou, on whai eo na mauana nei tai au fau. Tātou te tapua i ma vivia i le tua. Ia, Pelana ia no te whawhelua ia mwhatalo whatu i le. Pa ia malma malo si o tatou e kalesia matua le whale. Pana auna mal whaltua. Senga foi o whaiwhi au. Whaltua e mese foi no whahalo. Senga lau whenga luenga. Ia wao tia kono. Ke wisiano ngā lulue. Tupu foi mai e tamali i ma. Whailaunga, whalitua matausi, se ia o lawai se au pito i titi, ia o le nei ainga lotu, whawhelua in whatalo whatu i le. Swafa man malo Jesu ke riso. Whaptoa lawal whawhelua i mal whatalofa, ia tono lo i se ubo o asia i le malo le atua nei tai au. Ia whawhelua i ma whatalofa atu i ate. Oe, whawhelua i tufo i nai ofisa o le TV ala ni solo tatou mafuta fo nei tai au. Amen. Ia anga leile tua ia te nei tai au. O te ave fo nei ava no talwai ono le alu le ea ia nei sauninga. Ia ave fo nei lau te fatalo fatua il pa ia mal malo si o tatou atu no. O lo fa penao na mai mua fa fonga mai fo il nei tai au. E so se tala fatai so se tole mano Samoa ia whamanuia tele ale tua ia angalele tua il nei whi au e pole upole tua e whamanuia elo finangalo le ngata fo i lea o so se meo le ke lope o lo whapenao na o maua isi o tatou atono u whatalofa ma whawhelua ia tu ia te oil swafo Yesu whapenao na a vea fo i ele nei sauninga ia e whamanuia ile tua ia te oe e ala ilana upu. Amen. Nei la tai au, e fia we sau fale o le tua. O po alfa salamu mai, o fia na o fai mai matau te o le fale o le tua. Amen. E o le fale o le tua e te maua i le file mua o le tua. E a tono foi na sau nei tai au te whano noa, e pe te mai, e a po ala wane whawhita uli malu i tau o leo langa. E te maua i le fale o le tua, le file mua. Le whauunga, le paiato le atua malo nā lofa i ate. Oe, le ngata fo i lea ia, o le nafo i te alala mai, o le tele i o whamanu yanga a le atua i ate. Oe, mata mai nei tau sanga, o le nā lawa e whasoasoa tu manu i o le atua. Mena e tau e ona tātou iai le whale o le atua, tātou te langi ina ma whafo i le vi inga o le atua. Amen. Ia nei tele na wani upu, ia sue lau tusi il Filipi lo na matau pe lua, fai tawina al fai mua e whangata mai fai pues formal tasi. Filipi, ia lo na matau pe lua, fai tawina le fai mua e whangata mai le fai upu e formal tasi ia. O le tusi na la maua i se sosani o se whamalosi, ia mo oe mau tatou savalinga whaleanganga ele nei fai tau sanga. Ia se whamalosi fo i ainga o nuu si o tatou atu nuu, so se tasi o lo whafongafonga ma mai mua mai nei po kalame. Ia o le talo ina ia whapena o nanga lueleanganga o le atua. E te whafonga mai ai lo maota ma lo lawa.
ia le ngai oi atu le atua ia te oe. So soani ma moli atu lana upu e whapenao na whamalosia ia lo finangalo ia e mai se foi o lau savalinga e nei foi vai tau o le soifua. Awa pela ua maua lau tus ia alanga mai amene. Ia mana ia le tatou fai tau fela fola fua i ai. Fai tau fela fola fua i ai le tatou tusi. Filipi lona matau pe lua, fai mua e whangata mai le sifuma tasi. O le nei a whai e iai se whaamawhanawhana ia ke riso, a whai a iai se whaamatala loto i le alofa, a whai a iai se mafuta whaatasi ma le anganga, a whai a iai se alofa muti vale, ma se loto alofa, aua nei whaia se mea e tasi ma le finau vale, ma le mita fua, ai e tai tasi o tau ma manatu ma le loto ma walalu, o a sili nisi uma ia te ia. E ia te o fōi le lava manatu sa ia ke riso Yesu, aua whamawalalo ia te ia, ua winga o ia whaatasi malpolonga, ina ua whaia o ia whapei o se tangata. Le mea lava lea ua matua wha ea inai o ia e le atua. Ma fo ina atu ai ia te ia o le suafa e sili suafa umalava. Tatou fai tau fatasi fai upes fun tasi. Amen. Fai pomolmoli sfutasi o lo whapea a ia tau watu e laulau whaiva umalava o Yesu ke riso le li lava ia e iu ina ia vi ia ile atua le jamaa. Mātou saune e whalongolongo ia ua fionga. O aua fionga le sulu i o mātou vai o le malamalama i o mātou wala. O lau upo e awao, e whapoto, e whatonu, e whasino, e whapenao na tapue, ma whamanuia i lau a whio i ai mātou, e na ia saunia i mātou mō ngā luenga le lei malava. Mātou te talo tamā i a whamanuia ua whionga, e loto ma whinangalo o tangata. O whia lava o whafonga mai i lātou mai mua mai, mātou te talo anganga pa ia whapenao na o atu lau whetalai i loto ma whinangalo o tangata. E na ia lātou langona o lau whinangalo ma lau upu. Tau maulevi inga ia te oe, lau whauunga ia te au, lau whauunga i o tangata mātou te tau whailangona i lau whetalai mai. Ia fo i lava mea uma, le vi inga, e whamanu ma le whane tanga i lau a whio. Whamanuia mai la mātou sauninga, lau suafa Yesu. Amene, ma amene. O te whia whaasoa i se matau whaingo whie. O le tāua o le loto ngata sitasi. Amen. Tāua tele le loto ngata sitasi. O loto ngata sitasi la, ele whaavaea mai seisi lava mea. E whaavaea mai
I le mafutanga lilo a oe ma Yesu Keriso. E whauwhau atu I te tono le kalesia. A o lai ina malama lama le leil tangata I le mafutanga malona li. Whaftai lotu ese ioa tātou lo lotu ai. So se tuai ngā lotu. A le autua tātou lotu o Yesu Keriso. I nai whawai le mafutanga. E haua uina ila I tātou le mea lea. Le mafutanga ma le whaatupu o le mea tau o le loto ngā tasi. Amen. E au tele I o le tusi e te fia whamtala le tāua. Tātou pawai nei mei e tutupu e le ngata si o tātou atu nuu ma. Si o tātou mālo se I tūlou. E pe utau lea ial nā meo le loto ngata stas. Ufitena ia tangata. E yeilo na mafuaanga. Ai o te whamanatu ia te oi. Ai e manatu I lau ainga ina ia maua le loto ngatasi. Ai e manatu le kalesia e maua le loto ngatastasi. A manao le nuu e maua le loto ngatastasi. A manao le malo e maua le loto ngatastasi. So se whapotopotonga e fausia e manao mia le loto ngatastasi. Ona whamanuia leo le tua. A loto ese. Ona le whamanuia leo le tua. E ia upu foi upu masani ona e whalongo I whaperetania. Ia pe whasamoa a tātou tutu whatas. Tātou te manu malo. Tātou te tutu lai. A tātou whe ese ai. Whengo fia lo tātou pau. United we stand, divided we fall. Ai te tono le fionga le tua, ina ua ave ese mai le tua, lona nuu o Israelu, sa nofo polonga, sa le eise malamalama tele le tua. Ona ave ese mai le tua, o lona nuu mai e kopito. Finangalo le tua e hangai mau I kanana. Ai lei finangalo le tua e au mai lolo nanu. Ave loi oi. Ave ese mai pito ave lono nofo I kanana. Pamtala penal se lua vai yaso e o ese mai pito tau no I kanana. Ai ile finangalo le tua ina ua ave ese mai lona nuu. Sana faatola wapi lalo le maungo Sinai. O le finangalo la leo le tua ina ia o uina ona tangata ia mua latou iloa o ia latou iloa le tua le faile latou mafutanga mele na le ona tu ia tu la fono foi tu la fono e se fulu tu la fono e tau moral laws ia manino le nuo Israelu ilo latou atua ia malama I le vano no faio I latou le val tamba mal tina le ainga ma le tua oi. E lalo le maunga Sinai ona tuu le ye le tua o tu la fono lo na lua o tu la fono e tau civil laws o tu la fono e whamanino e distinta Israelu mai nuu tua oi o le nuu o Israelu le nuu e ola whapaieina e ye ona taiala e whaavai le tua, e savavali I ala o le tua, e hawa wina I latou, e le tu tusa I latou, manu tua oi. Israelu e ilo latou atua, e savavali I ala o le tua, e savavali I le hawa o mai o le tua, I ala matulanga e whasino ai. E o lau le tae le tele o nisi tu la fono. Ai o te fia o mai lunga nisi o nai mea e whamanatu langa. O le tele fo i o issues i e tutupu I nuu o le si o tātou atu nuu. O lo iei lava I te tono le fionga le tua. Mai o io. Tūlanga o lewa so solo I le lalolangi. Wa whaatanga.
Ai ai fo lo tal tonunga. A o ina a ngai mai tu pulanga o Samoa e tai le tonu o Samoa e le aiso lato sila fia le aiso maftanga male tua lato te fatanga fo i mea lato te fatanga ma o mai le malai e to tonu o Samoa tu loa tu lang voi e tu lo lo fa fonga Samoa le no fo le tama le teine le teine le halu le tama ilon tu fa fine le tama ilon sinal tama loa ilon fa fine elena tia ya me ole tupu i te tono si o tatu atunu e matanga a ole ye i te tono le afionga le tuolo na fasina manga o tu la fono e fama oti ma fama nino le nuo Israelu au ia lava tu la fono sta tono le o mai le leo le si fofongo le tua ya tu e ma e le fina ngalo i le tua fa mai le afionga le tua o e faia me fa pena e le fai mo la tou le malo le tua so le lana o mai le tua lona nuo Israelu to la wapi se ia o awina a wao i tu la fongo tu la fono voies e loaile le leima le leanga tu la fono ina ia ma oti ele nuo Israelu lo la tou soifua malolo ina malo la tou manuia ona fatulanga foi leo le tua o tu la fono fale lotu ceremonial laws e loai ele tangata soifua e loai ele tangata Israelu ona tapu wai lona tua amen o le la fina ngalo le tua ina ia wa wina le nuu o Israelu ai le i malanga tu mau i kanana e te lo le loto ma le fina ngalo le tua ia tasi le nuu ia loto ngata tasi wa yayo na tai tu tofi te lo ia i se fa potonga le tai e sala lau solo al mafu angana o tofi o tai ia iai le maupoponga, ia iai tu la fono e lima taita ina i la tou, i le malo le tua. Le la sa fai le tua, ina ia maua le loto ngata stasi, a o ina faa wau le whainga malanga, e fia faa manu wia le tua e lona nu. A tasila le loto o le ainga, a tasi le loto o le kalesia, a tasi le loto le nu, a tasi le loto o le malo, a tasi le loto o fapotonga, e palasi e manuia o le tua. E fafonga mai le te ole, o le ala sau fua, le sau fua i lo wainga, o ha mai se wainga, o malepi, o tasi. E whaftai e vi le tua i le kalesia. O amele no malepi. Mana o mi e tātou le tua. O amele si o tātou malo Samoa. E mwheo no whape atu. Whali tonu a Samoa. O lo tātou te talo matapua ia whaivo taitai. Ina ia iai le alofa maleanga le leio le tua. Ai a whapea e whaavai whai mai le atunu o Samoa malo na whaavai e whaavai i le atua Samoa ai loto ese o na taitai mai le fionga le atua e le ai ese manuia e pa uia Samoa e le o sa upula au le fina ngalo le atua a le loto ngatasi ainga e le pa ufa manuyanga le atua i longo ainga ale lo tonga tasi le kalesia ele pa manuia le tua ele kalesia so se fa potonga ale tasi malote tasi ai fa vai le maftanga le Yesu mawe langa a ele lo pe te loto la vai tono le o le kalesia nei ai e te le lo Yesu ele fa vaea lo se fua ya Yesu e te le langona ma ele malamlama ya utala ia afa pe foi o ainga manu ma le malo Samoa e fai mai o le tunu lotu no fo amule tala le lei e no fo amule tala le lei ai le no fo amu Yesu o lau tu o lalo ma le tu o lalo le tala le lei
ia nofo amu Yesu I loto mafinangalo ese tapo inga a ia whaavae ia Yesu ia I loa tangata o lona manuia o lona whaavae o Yesu Keriso o le whaavae mautu o le papa mausani e whaavae ia I le soifu o tangata Lele tātou te whaitawina le tae o le tusi le nei, o le tusi le apostolo, o le ua mau le whalpuipui. A o le loto le apostolo, e mawhau mamana tu natu I la nangaluenga I Filipi. Masalo po le 5 I le 5 tasi eiti. Na whawai e paulo le kalesia le la nangaluenga whamisionare lo na lua. Le ngaluenga fa misiona lo na lua l'apostolo Paulo. Na mana tunatu Paulo na te anga I atu I lunga I nuu na anga I muamua iai. E iai a lusa o teipe ia. O nuu na I tono le o asia I titi. O le lai tono le manatu Paulo. Na te fia asia ma anga I lan talalei. I asia. Anga I atu I nuu na I pitunia, a musia, e whatutu I lana tala inga. A o whapenao na iai Paulo I inu ia. Na manino ai le mawhauwhau o Paulo, le musunga ma le taita inga le angaupaia. Paulo au e te alu e tautala le upu iasia. Le ala au anga ia tu Paulo malana au malanga, e vau ia le anganga. Tatai fo le anganga, tatai fo tatai ma ngai fo inai te roa. E tau nuulan malanga a Paulo I te roa, ai a matalo na whahali le atua I a Paulo. Whamai o lei tū tangata ma whala au mai, tangata Maketonia, whala au mai, mana o mia. Whatūlo man malanga whamisionare a Paulo anga I Maketonia. Ole kalesia lei Filipi, ole kalesia mua le nasia e Paulo. O nuu e masani nasia e Paulo, e au mau e tangata Israel ese e whatutua I la tō sunako. O nuu e le atu Maketonia, e le ni sunako. Aluatu la Paulo ma whaavae le kalesia e Filipi, e whaavae lunga le au vai o le vai. E na whaia le atua vāvenga ma le mana. A mata le atua I ngaluenga, se ngaluenga malosi. Ia, tala malamlama e whai tau tonu wheliwa ina, whamalo lol teine le masana vavalo. Whaola ina le teitai o le whalpuipui. Tele I la tau na a mato na wheliwa ina I le tala le lei. E iei fo la le upo a Paulo, whamai Paulo. O tau ana ngaluenga le atua. Na whaavae le atua. Ma fuel tala Paulo I mea ia langa ele manatu Paulo e alu yo, na manatu Paulo e alu I Asia. Ae o le finangalo le atua e alu I o I Maketonia. Mai la Paulo o tau o le ngaluenga le atua. Na whaavae mai le atua o tau. E pele, ai vavai le kalesia le pele le loto Paulo. E tau e Paulo va mai, whamatala e Paulo isi e kalesia, mai o le kalesia lea. E fōai ma le loto. E hao e Paulo isi e kalesia I le kalesia, va mai, me fōai mai ma le loto, e le fua I mea ua I o lato lima. Se fulu la tau sanga taluai, masalo poli, vao se fulu. E na ua fale pui la, Paulo I te tono o Roma. Na moli atua ele kalesia, la na whaife au e Pafaroti. E halue avele la tau mea lofo ia Paulo. Whailo ia Paulo, o lae ngā lulu e atangata, o lae tautua, o lae whaia le whina ngalo le atua. Lala foi lana o le situna o le tusi le a Paulo. E le ngata o le loto whaftai o Paulo I le kalesia. Aolo na loto le ta talo Yesu umai le kalesia. E leo ta ua le ta tono le tusi a tono wal watu ia le lilo e Pafaroti.
o tal no ma Paulo ma failo o le ia ile mele tupu tono le kalesia ele o se me tele ele o fe vai ai le kalesia e pe o le kalesia i Korinto ma io le fe vai ai a o lo ia se tu langa o lo faali e Pafaroti e la na ona ai fai taula ma ta upo e fa o na fo e te fai lo ai ma fa manatu e fa lo manino fa mai o te talo atu ia te o ia evo tia ma sune tui ia tasile lua loto ngal wenga le tua na winga pe ye se me o lae ele iteleteli ala wa mata ona tupu tono le kalesia i Korinto tamai mea foi fa penana tupu na alia e mai me tele ai o nga foi fa manatu i le kalesia le le tupu si tato tono na tupu i tono ainga na ma le pio tato ai alo le fina ngalo na le tua fina ngalo manino le tua ia loto e tasi le kalesia loto e tasi ainga loto e tasi le tono amen le a matai le mata upule luole o le tosi Filipi ai a matalona fola sia e Paulo le mata upule fa mai loa ia le tala l'apostolo Paulo o le nei a fai a Iese fa mafana fana ia Keriso a fai a Iese fa matala loto i le alofa a fai a Iese mafuta fa tasi maleanganga a fai a Iese alofa muti vale ma se loto alofa e na fa ato mai ia o taulo oli ina ia ngā tasi o tau manatu ia iai ia te o tau le alofa fa tasi ma le loto ngā tasi ma le mana to natu i le mea tasi o le mataupu mua o le tusi a Paulo tusi le ia Filipi o lo fa matala ia Paulo le tūlanga la iai tono fa pui ai le fai unga o lana tusi o le la patai ia Paulo e iai i la tau e te mai fafo i le kalesia e leo te tono le kalesia e iai i la tau e te mai fafo lua o lo won fo i Paulo e iai fo i la tau i te tono la vo le kalesia e mawhaiona te mai fetena iai la ngaluenga le tua amen o le lai a matai upu ia Paulo mai o le nei e refer le matau pu mua lena tal non fa so ai a o le la fa matala fo ia le o le apostolo Paulo e sa ile mai le fa vai ma le a mautu ma le fa vai mautu e maua ia le kalesia e maua ia tangata le mea tau le loto ngata stas fa mai le o Paulo a fai e iai se fa mafana fana a iai se alofa muti vale a fai e iai se e loto alofa anai refer nai fa sino e Paulo ma tautala Paulo e le kalesia i Filipi e malama Filipi me ia tautala tuai Paulo e malama le kalesia i Filipi me ia tautala i Paulo o lo tala no Paulo i le mafutanga mafana fana le kalesia i Filipi ma Yesu matou tatala no inana i le aunga sa o Yesu o le whaavae mautu o le kalesia o Yesu o le whaavae e le whaavaea le kalesia a le tua istangata e le whaavaea le kalesia le tua iseisi lava mea e whaavae le kalesia le tua e le alo le tua Yesu Keriso ao tau sa ile le wali i afsili Yesu la soto manatu ia te oia ese uma manatu langa la foto a matalanga luenga Yesu ai oso vale lo pete ave mai ai va ile fa matalanga
E ui e oso vale pe te ue me Yesu le ai o le whaalinga le atua ia te oe e whaahilo mai i au o Yesu o le halo le tua. O le whaavaena e maua le loto ngata stasi. A whai e te whaalongo mai le tai au nei mai whaafongafonga mai. O le nae te malamalama ia Yesu. Naulo vivilu i o Samoa ia Yesu. O Samoa, o Yesu o le whaola. O Yesu o lo mato wali. O ama Yesu i lo lotu. O a fio o ia ia te ui. O ia i sau mafutanga ma Yesu. E hui ese atapua inga, ese lotu whaftai le tua. E fua ia ile mea malia i lo loto. Ai leo le tapua inga na e whaavae oe. E whaavae oe ile mafutanga, mawhanawhana, maloa li o Yesu. A whaile te le langona mai, pe te le malamalama. Ele mea leo te tala noa tua, i talo whai a te oi. Ona uinga o mea nai whapena i tātou vevesi. Fia sili. Fia mata mua mua. Fia iloa. Fia tau atu le langi. O au le nei. E te ilo, o le taimia e si e ilo lima o au le nei. E o omia i o ilalo i le tua. So se taimia te whapea ai, o au. So se tangata e no foma si itia o ia, e tuu o ia e le atua i lalo. Au e whafonga mai fo i le tai au nei, mea nā leu tala noa atua ia tui, ia e loa Yesu, ia whaavai, ia e loa le manatu, ia e loa le finangalo Yesu, wha mai le apostolo Paulo, e le manatu o ia, o se mea whaoa, lona winga tutusa ma le atua. Tua lona mamalu. Mai le fionga le tua e lea i foi se mea tasina whaia e le i whaia ia a wa tua wa ignore wa le iloa wa ave ese Yesu na mamalu ave ese Yesu le napa ia wa wha le ilonga wa fio mai o ia wa winga o se polonga ta toula mea nā leu te talu talo atu ai matua lalo tala lelei ia e loa Yesu ia e loa tātou voi tangata lotu lou a inga a whai voi e te lei loa whafafonga le mai staimi monmuli o whaise te talo mo tātou talia Yesu leanga leo langa matango fie e taita ina ma whaavae ia Yesu ke riso lele tau tala iei Paulo Whamaila apostolo Paulo o le nei a whai e iei se whamawhanawhana i a keriso. Langa le loto le na Yesu. Tasi, whialo whani. Le polo inga fau na alu Yesu e tui lo nau so. Whamai o le polo inga fau o te tui natu i a te o tau. E le tau e bisa. E le whetu iai. E le whaia le whamaualunga. Whamai Yesu ia o tau whialo whani. E leo se upua vane ai. E loa le lalolangi o tau o soomoni. E a o tau whialo whani. Mela le o te whaumina tala noa ele whaavae mai o upu ia Paulo, langa o le whapongai le maua ele lotonga tastasi. Langa ale leila maftanga ia Yesu, e sui e Yesu lo mawhauwhau. E whamanuia, e avatu manatu le lei, e avatu le teitei ngā fau, whamai le upu le tua, o sewa ia keriso, o le tangata fau ia, whauta ua mawhae me tuai, ua whaa fauina me uma. Ale iaia la ke riso, i lau sei fua mano hola, e te lewa aini mea fau. E te lewa aini suinga fau. E te lewa aile matango fio le tua. E ola la tātou i mea tuai, manatu tuai, whai unga tuai. Almana ia nao le whaavai o le upo le apaulu. So e whamanatu i le kalesia.
E talanoa la Paulo le malama ia le kalese Filipi le la tau maftanga mai Yesu. A tono foi o le whafonga mai e Filipi le nā taimi wa amata na tau vā. E a tono foi o le whafonga mai tātou i le nei tae au po whea lava le mea o e whafonga mai ai o na wa amata na tau motu le maftanga mai Yesu toi whapipi, toi soso, toi halu le tafui o le sa tauro. Whamaua alo wola ia Yesu. Nei langona leo le mawhanawhana. Le saunga le mu. Le ato ato le matangofi. Te loe, atato wone i te tō tasi. E le ui ngā leo langa. Ai aila Yesu i lo soifua. O le a noa i o leo langa. O le matangofi i o leo langa. Amen. O le si upo le fai mai Paulo. Fai mai ele fai upo na tautal mai a fai a yeise ma futa fatasi. Ma le anganga. Tasi le na fa vai o le loto ngā tasi. Ina ua mawaa le maftanga le tangata ma le anganga pa ia. E fa vai la lo soifua ia Yesu. Ai lima taita ina o ele anganga pa ia i so se mea ngai e lo folonga. E wha vaelo soifua ia Yesu, ai lima taita ina o ele anganga pa ia i so se mea ngai e lo folonga. E te iloa i le luma fitanga ma le anganga pa ia. E o le voi la e tautala polo ia Filipi. Malama le ia Filipi le maftanga le malenga poia o le upu fa mai o le fellowship kainonia lona winga e fe fa so ai e te fa so ai le nga poia e fa so mai le nga poia e toi o ha mai lo savalinga o fa so ai le nga poia o fa so e la ngona le fa so mai le nga poia e toi lange e leo sa upo le fionga le tua. Na fio fo Yesu e sauni e toi fo e mafuta molonta ma. Aola na upo le lo na uso. O te alu ai awina mai le anganga pa ia. O le fesoa soane sili. O upo na e fa matalaina. One of his own kind. Totusa le leia Yesu ma le anganga pa ia. O me mawhai na whai Yesu, e mawhai na whai angang paia. A lele whai mai Yesu, o te alu ai awina mai le anganga paia, o le whesoa soani sili, ia te oe mau. Le lo vai pena te alala mai na. E te le iloa o e lai ilo whesoani, e te le iloa e hele ministry a le angang paia, na te whesoa soani ia te oe, ilo vai malo valea. Na te whasoani ia te oe i lo o langa malo seifua. Na te whasoani i tonu whai ala wainga. So se mea, e leo ti te ol mai lele tuspa ia. Ave mai Yesu o wina mai le ngang pa ia. Te halu ta mai o wina mai le ngang pa ia. O lo whai a onga. O lo whasoani. E whamanatu, e whamalosi, e whamawhana whana. Oka se ministry malenga luenga matau tie fai ele nganga pai a le tau tala ia Paulo i le kalese Filipi a fai a o iai se mafutanga male nganga pai ia ele haila se me te tau ona ve vesi ai amen a mo ia le nganga pai ia malu mafutanga langa ele to e pule ai o ia te oi e control o ele nganga pai ia e lima taita ina o Yesu fai mai le tusia kaltia fai mai le kale a o fu o le nganga o le alofa e te loa e te le maua mai seisia mele na o fu o le nganga lona winga a ele fatasi a ele abide a ele pipi le nganga pa ia ele fua nai lo soifua mele na tawe lo pipi ma futa maluanga pa ia fa tonu na te fa tumu ia te oi le alofa vale tua na te fa tupu le oli ia te oi wa yelo fa moe na te avatu le file mu ia te oi wa saunga le mu oi i lalo ifo Yesu malana te tainga
A matana e pupula o fili ma e anga mai a te oe a le lua mafutanga ra le ma le anga mpaia e fa tupu ai a te oe le meta o le ono sai o ai a te ono sai ai ono sai e ita mai ono sai e fai mai ono sai e loto le anga mai ono sai e fa pena ona fa tau emu mai ai pui oe e le anganga paia na te tuu le ono sai e te ono sai ai wa ele ono sai ono i la tou a we ono sai ono Yesu se te ota sasi le fia Yesu e te upe ufai al melea e fa vai la tatou ia Yesu langa a mai a Yesu le ono sai a vatu ai male mea tau le matalofa. E whamtala vo le sting matalofa. E wawa ai atu, te wawa ai ma e la ngona lotu a oi. Wawa ai ma e le lotu a lofa. Wawa ai atu ma e la ngona ina la ngona o le stangata. Te le atatou na le wa ai leiloa. Ai le la ngona. Ai o ngai le nei tae au e toe whamanatu le mawhana whana o le mawhtanga ma le angang paia e pe o nau ngani Paulo i a Filipi a whai o Ieise mawhana whana le mawhtanga ma le angang paia lango mea la i e whai e le angang paia i ati oe mau e whaatumu a oe le alofa whaatumu oe le oli whaatumu oe le file mu e a watu i a te oe le ono sai e te ono sai ai e a watu le mata alofa e te alofa e te langonai e a watu le loto fo ai e te e le ngata e te ai atuma e langona e te tūlunga mai alu e tūlo lima e whasosoani i lesi ai ei mafua onga na e tolu e tua e le fasino i se fasino ia te oi wa matana e tu lai o e sa e ngoi o ha usa le ami o tonu o ha usa ami o leanga a wa vatu e le tua le meta o le fa maoni ia te oi o le to e faitonga fiti tatou se longa i le pule se longa i lo fife au se longa i matua ai a o ina mafana fana le maftanga malenga pa ia e fa tupu ele ngang pa ia le meta o le fa maoni pe iai pe le isesi e te fa maoni a o ia ai se a langa lewa ai a o e mafata ula ila wa ai a Yesu ele ngato le fa maoni a o le anga malu e fa tupu ele atua ia te oe o e tangata e fa tupu le file mu fa tupu le lenga te lol me le tupu e ma singa ma le tele o mea tangata whareanga tu lea whareanga mai lea awane i ngalo ia i tātou e fitu mea ino sia e le tua aole me pito sili ona ino ma le anga i lumo le tua o le tangata na te whaatupu le masainga i le vauso a fai foi o e fa fofonga mai a fai o e sila mai ma e la ngona lo leo o le upo le tua mo oi aua e te fa tupu ma senga i lo wainga aua e te fa tupu ma senga i le nu aua e te fa tupu ma senga i le kalesia a fa fonga mai foi tai o sio mato so tato atunu i le ava ma le mingau e tusa ma le upu le tua a fai o lo fa tupu e o tau le masinga i le vauso o le mea pito sili le naona ino sia e le tua salamo ma le liu e se mai manao mia i mātou tangata nuo sa mo uma mātou te manao mia se malo e file mu e lotonga tasi e fe alofani e tautala i le alofa mātou te le fia whalongo i ni upu fia inai mātou te le fia whalongo i ni fitu iai mātou te le fia whalongo i ni maloma lepe mātou te fia ola i se malo e lima taitaina e le filangalo le tua o whaiwa ia ma tiute i o lau whaingaluenga o whaiwa o le atunu ma le kalesia
Mātou te tapo ia o tō whaifa. Mātou te manau mia. Se mālo e pa u iei manuia o le tū. Al mātou te talo vui lea. Tapo inga Samoa. Ianga le leile tua ia te o tō. Ia tō whaiva matiu te. Te tono le fionga le tua a le anga taitai. E le anga le nou. A le anga taitai. E le anga le nou. O mātou taitai. A le anga o tō. Whale tonu hui mātou. A tua lalo al talele. Sida sila i le tua. Ia iai le mafutanga ma le angampa ia. Ona e loa lea. E amata mai te oile mea tau le lotong tas. Fautuanga lona lua le apostolo Paulo. E mafua i ona maua le lotong tas. Famila upo le apostolo Paulo. Aua nei whaia se me tasi ma le fina wale. Ma le mita fua. A ia tai tasi o tou. Ma manatu ma le loto maua lalo. Ua sili atu nisi uma ia te ia. Me mea manatu whaapito. A whaia te manatu whaapito e te tilo i wha o ia te oi. Te manatu i wha o ia te au. Manatu i wha o ia te au. E le maua se lo, e le mau se lo tangatasi lo wainga. Aua le fina o vale. Aua le fia mata mua. Aua le whapei fo o au. Manino ale fionga le tua. O le whawai e maua le lo tangatasi o loui loa o le isi o uso. Ia loa whataua le tangatana i o utafa. Ia loa e tamā whataua le tina. Ia loa le tina whataua le ava le tolua. Ia loa e whanau whataua matua. Ia loa fo e matua whataua le vam whanau. Ta tono lau whaingaluenga le kalesia, ia e loa le wā malesio uso. Ta tono fa le whaingaluenga, ia e loa le wā malesio uso. Po whiana me o iei lau poto, po whiana me o iei lau mamalu, e whina ngalo le tua, ia e loto mawalalo. Ia e manatu i leisio uso. Me le tutupu e whawhita uli ma le loto esi. Wa finau lava le tangata ia i lona sao. Wa finau al tangata ia i lona manuia. Wa finau al tangata mo ia lava a o le fina ngalo le tua. Ie manatu i leisi o uso. O le mafau fa lalangi. Mafau i whataita ia taita. A o le fina ngalo le tua. O au, e te tau ana mawhau i leisi o uso. A tātou sāwa vali le tusa ma le whasina manga a le upo le tua. E te iloa leisi o uso, e te amana ia leisi o uso, e te vaai i leisi o uso. E te vaai o e tangata nā, e sila mai fofongo le tua ia te oi. E te vaai e te ikea leisi tangata, ai sila mai fofonga o le tua ia te oi. Whai mai le fionga le tua, e tāwa vale fofonga o le tua. E alu solo fofonga o le tua, e sila le mea iei tangata mi o tonu. Ai wha manatu ia te oi. E te le manuia e le fina vale. Te le manuia e le manatu whapito. A tonu e te manuia, a olona tonu unga, e pa leonga e malaia. An manai o le whasino manga le tua. Manatu i leisi tangata nā. E se i whaatanga e oe le tua e te kea oi. E te alu loto e sosoani manga lei. E te kea oe le tua i me uma. Amen.
e lau sa upu la le upu le afionga le tua. Awai tātou te manatu whātau waa, awai tātou te manatu maualalo, awai tātou te whātau waa, awai tātou te whamaualulunga, a ia whapea ifo o na whamaualalo ifo le tangata, e pei o na whina ngalo le apostolo Paulo, ina ia tau lai le tātou waa ia Yesu, whai mai ia o tau maua le manatu le na manatu ia Yesu, le manatu ia Yesu, le manatu, whamaualalo. Famolalo. Ele ai masa meo le fionga le tua o lo whapea mai o na whamaua lunga leo Yesu wa watu ana upu whamol le ai pau ale me te wa ai to tono le fionga le tua o ia o le loto maualalo o le au auna. He served with that attitude. Lea whai mai le tua, whai mai le apostol Paulo, pia ia te o tau, lea lava manatu, sa ia ke riso Yesu, ai alula i le o langa nei, ma e talia ina le upo le tua, e te loto maualalo, ma e vava ai isi, e te ngalue file mu, vava ai le tua, e te mata i manuia o le tua. E wha ofu oe le tua, i lana wha uunga, e wha ofu oe le tua i ona manuia. E le wha ilonga tangata le tua. Pete iai po whele whale whaingaluenga, po whele kalesia, po whele ainga, po tiute mato whinga le malo, a e amana ia le upua le tua, e te savalia, e mole manuia o le tua ia te oi. E te alua e whaima e tanguepa le upo le tua, e te kea o e le tua. E le wha matanga, e le wha aluma ina, e le wha to ilalo ina o e le tua. Whamai le fionga le tua, e au le tua ma e loto maulalo. E te le tua ma e wha maululunga. A whai o iai se me tasi o a whaina i lau savalinga i le loto wha maulunga o te wha manatu ia te o e le upo le tua. Le ai a se tu ua o ilalo o le tua e tō tasi. E saunia, e afe ma afe, e miliona ma miliona, e manatu tātou, e le aise mea whainai. Se kone e whai e le tua le mea whamatanga i tātou. Me le tā uai o tātou pipi i le tua. Whautuanga lona tolu. Mai la apostolo Paulo fai upo e wha. Awana i tai tasi ma wawa ai i hana lava mea. Ai a tai tasi ma wawa ai i mea aisi. E pe ona tau wha ailu atu. Tātou ai a maasani leo langa whalaulangi. Ta pu e al tangata ia ma whai al tangata ia mea umamo ia. O le whasana manga le atua, au e manuia. Au tātou iai le ngaluenga le atua, au iai le ekalesia, iai lo ainga, ia e langona isi. Patou tano i nei le maftanga tama le tofi o tama. Mai se isi lava mea e le yanga mai tono le kalesia o lo fale whaingaluenga o whainga nuu o le malo po whea lava le mea e mua lava lo ainga. O le mea lana e le whainonga tangata i le tua o tātou o tama o ulu o ainga. O le ulu lau le ainga e aluato e le whatonunga. Le file mu, le alofa, le taitainga. E iei le whapale pali. O le mea tāua leo le langona e le tamau, langona o le tina. Langona e le tamau, langona o le whanau. Lala fole nao na iei upu o le fionga le tua, tamau o le whaono ono, ia o tau whanau. Langa o le mea le tamau, o le sifi. E pe o le uru au ia langa ma fau tama o ia e ma fau tato uma tama pe me uma au ve tau tasi al fai atu aia o mele tau mamoli atu ia tu ia e loa langona o le stangata
e le tau tala mai ala iun la ngona. Ai ele whauunga le tu e te wa aia tuma e la ngona. Iei mea la iei le loto le stanga te peo no tāua. E te whātāua ma ave iei lo e te loa. E tango le tua te kiau. Amen. O nei a popo ingala na le au mai e Paulo e ave anga i le kalesia. A o whautuanga mo tato uma. So stanga te soifua. E whaavaele lo tonga tasi, e na ua mawhana whana le mawhtanga, ma whaavaele o soifua ia Yesu. E whaavaele lo tonga tasi, ma le maupopo ma le leo me uma, e na ua iaile ngangpa i e lo soifua, te lua whewhasoa ai. E te amana ialan taita inga i lo soifua, e sila fia. E leo se mea noa le ngangpa ia, he is the third person o le atua. O le atua na te whesoa soani ia te oi. Mai leo le waenga mole muli ana e tala no ai Paulo le foi lima e tala foi futas. E ia te o tolu manato le se ia ke wiso Yesu. Le i manato se mea whaoa lona tu tusa male atua. Walu ese mai lona i tua, walu ese mai lona mamalu, walu ese mai ile mawalunga male tumtumunga. Aua saua, ele ave matupu whalaulangi. Ele ave o se matai. Ai wha maila fionga le atua ua winga whatasi malpulunga. O ilo le mafu angol tu ua Yesu o lono whari. O e poe maile mena leina ese Yesu malona mamalu. O e langona ina le mea na fuai o na ese le atua Yesu ke riso malona i tua. O lona manatu ia te oe. O lona manatu mai ia te au. O lona manatu mai le tangata soifua. Na alai o na alu ese. Le manatu a Yesu e lei whataua ia. E na whataua e lona sila mai ia te oe. Se e maua le whaolatanga. Se e maua le manuia o saunia e le tua. Se e maua manuia o le tua. Waila le manatu a Yesu. Manatu ma Yesu ia te oe. Ao whaatino a Yesu le manatu. Na liu tino tangata i o ia. Wa ngā lue ma le loto mawalalo. Au auna ma le loto mawalalo. Ao se whaataita inga le leimo i tātou. La vale mo lunga o le mena i ero pa ia mo lo mamalu to finga fatanga o e te la mai lalo ma e lois fatanga i tatou te ngalo lue ma le loto ma walalo e fa e le tua loto ma walunga e tu i tatou e le tua se me na matangofi fa mai le fai unga fa mai na ngai oi Yesu ma fatino le melea ai fa mai o le mea lava lea wa tu ina ia le tua le suafa e sili suafa uma mena lo te fa so to ye te langa e va ai o is ai te kea oi le tua e te va ai isi e te pena le tua le manuia moi. Lela na ofo mai Yesu, matui na mai oia, ona olona manatu ia i tātou. E tango le tua tu i ele suafa e sili. E toa tu tuli e tuli vai uma. E tau e lau whaiva uma. E ifo iei mea uma. I le langi, lalo langi, ma lalo ifo lalo langi. O le suafa e sili i suafa umalama. O le suafa i le mana. Ai e loa maftanga mai Yesu e anoa.
e wingai atu o le suafa. O le suafa e te tuli e te moni. O le suafa e te talepe inga luenga a satani. O le suafa e whamalolo ia te oe. O le suafa e manui ai oe malo wainga. E leo se suafa e tau ina amai. O le suafa e sili i suafa o malama. Afa e pele le suafa Yesu ia te oe. A fai e whawhaelo tatou soifua ia Yesu. Mawhana le mawhtanga. Tai au e le nganga. Mai l'apostolo Paulo ia Roma o e tai ina e le nganga o atali i la tau o le tu. Ia whamanu ia tele le tua ia te oe le tai au. Matou whaftai tele lava tamai le tai au. Matou whalongolongo ia ua fionga. Matou talo le tua ia awana ia lofua la upu. Wana feta laila u perfecto Isaia so se mea e pau ia ila upu e manuia. E fua la ile ngai oi ma le talia. E le tangata o la upu. E le foi fua. O le talo fui na le tai au. Au whafonga lo wainga lotu. Au mai mua whafonga mai ia le atunu. Po whea lava se mea o le neila langi o lo e whafonga mai ai. E le pupu le au le tua. E au watu lo na au ia te oi. Whapena o na whamanuia ia te oi ni tai au. Ai le whaia fo ili tatou wala au. O te fia te talo whapitoa mo si o tatou atunu. Ai mai se la tau uma. O lo whapena o na whafonga mai le ni tai au. Atonu o lo e whafonga e te le malamalama. E te le mautinoa, e te le iloa le me le tautala. Ma ngai ai le upo le tua. Au le tua soifua na te sila ma na whafofonga. Ma atilan sila whanga i le loto o tangata. Po whia lava le mea o e alala mai ai. Te mana o awhai e te le o mautinoa. Te mana o te whataitai mai e te au te talo nei. O laulawa te talo lea, se ianga le leile tua e whapopula i o mata whaleanganga. Ma e ilo le matango fie o le mafutanga ma whanawhana ma Yesu. Hallelujah. Yes. Whatanga Yesu e avea mali i ma whaola i lo soifua. Whataitai mai. Le tua. Yesu e le alo le tua. Le ngampa ia lo matou fiso soan sili. Wai sila mai ia tiao. Ele iso file mu. Ai uta mana o mia ina ia iai lo file mu ia tiao. Yesu o te mana o e whaavai lo o langa ia tiao. O le mea lea. O te talia ina oe i lo loto. Se e a fio mai ma fio tu ma wai. O te tau tino fo i le tai au le nei. O le a o whaia oe mo tupu. O le a o whaia oe mo wali i mo whaula. A mata tu nei. E o la vai whawau. Yesu. O te le malamalama ia te oi. O te whalangolango i loa ngang paia. E fisoson mai. E taitai mai. E whasino mai o wala. E na ia o iloa. O na savali atu ia te oi. Ma tā mafuta whatas. Whaftai tele Yesu. Wa e whamangalo ia uang sala. O e whamaunia lau upu ia te au. A wā o sewa ia ke riso. O le tangata fōu ia. O a mawai mea tuai. A ua whafou ina mea uma. Whaftai Yesu mo le ola fōu. I lou suafa. Amene, ma amene. Tatou tu lai whatasi mai lunga nei tai au. Toa tu foi le au eu soso mai statou pese. Toa
watu foi nei wanoa ia te ue te sau e lava ue te tali le upo le tua. Ona saungele o statu tali. Ia tasi I tatou uma I le tama o lona lofa ua tatou maua ua I le lalolangi tatou ua tasi Matatalo ile amama Fesoa soani Na te whaia I tatoma Ina ia tasi Walau atu malfaloalo lau whengaluenga, whamolmole se o tōtu la iane ma whae o tō au lulu manei. Talo mui la tōtu ina tu whoi lam noa le au, so somali e mal tatou pese. Te ofo atu, lo ola
mafuta pelo wanga ngai le tua. A tatou sau ne aves tatou taulanga vi i ngai le tua, whaftai mo tatou whamanua i le tua i nei tai au. Si oli Ia tō mau pēr ma fo ia tu ia te oe le vi inga lo mātou atua. Mātou whaftai tele waua e whafonga ina te talo. Alau whanau nei tae au. Mātou te talo. Se e whamau ni alau upu, se e pai, se e whamalolo, whasau loto iau tangata. Mai o lato i loa, le manuia le leima ia te oe. E ala i le mafutanga mawhanawhana malau fio. Whaftai tele Yesu nei tae au. Lo swafa o matou walau ai. Amene, ma amene. Talo fai se ao tatou alala mai le ilalo. Toi nā te whoi lea no taua. Ele sunga le whawhengainga. Ia, e wala watu i tia kono mo le awine o le taulanga ma sfurua i le tato e kālesia. Ia, ai pese ma le tato pese.
Aftai le atua le fua ia lau whanau nei tae au, vi ia pera wa fio lau swafa. Ameni, ma ameni. O lea tātou whaiu, aftai tele sa moa le mai moa mai le nei sauninga, po le atu foi le nganga whaftai le au whinga ruenga le NUS TV mo le pueina le nei sauninga, whamanuia atu le atua. O le a whaiu tātou le taro, mātou whaftai le atua i lo whatasi a te i mātou, tu maua tu pēa lo lava vi inga nei se iau o le whavavau e whavavau lava. Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen.